Sanibonani. We uphethe umkhuhlane mana yebo. Njani? Hayi asiphilile kubi amamakhola kwela yahlupha. Ukhuluma nobani? Ukhuluma noThemba wakaPhiri eGrill ngiseGrill eMpumalanga. Yebo baba. Yebo baba njani? Yebo ngene odabeni losikulona. Udaba ufuna sicale la ekuthandazeni, cala ke sithandazele South Africa silethe kuNkulunkulu. Hayi lutho uNkulunkulu asafunela utho kithi nathi kufuna kube khona kwenzayo nathi kube khona sikwenzayo. Mfowethu mawuzwa nengqondo yokuthandaza la uzophusha amasimba esonto lakho usek ngiyakuvala manje umgodoyi engathi ungafana ngomthandazo wakho loyo. Asafuna umthandazo la funa siyibambele manje isu. Kusek phuma. Mara kuyakala yena uNkulunkulu. Khipha mneja eyangane ibhadi. Hey funa umthandazo manje. Uzithwala kukho konke uNkulunkulu. Afuna umthandazo la. Kusek hambe phambili. Uje ifana namanye abantu abaphilayo lapha sheme yabona umuntu ugaxela hey umuntu kodwa uNkulunkulu